Ole tuntu video chuanin nimin sesona soihlo MMI MSSB changtu minister thusoi kan thlirin kan ngai thlau dona pusap danga thusoi kalangai thlami alo mai hemi chungchang ayan YouTuber than khathi chuanin anon ti chuak na sa khop maya live zo rual khanin aron chuak ngal do maya ma se chiang hian kala en mi alowa reaction te kala ti ve do dona wangin ti chuan hei mi zong ti nuwa karon ti ve don ania khoi ta ke mi lo view sak le sham tawla train ka ria tin kan channel hemi lo subscribe sak bok tawla hei reaction channel kan han tia reaction kan ti hianin then kha chon kan thithiam lo thina akar langa comments kan lo pek te hianin lo ning tok te kanom mai thina ma se lo ning lo samula hi YouTube policy kan kal lo ve na aniatin kan channel din chan poni ve bokani ngoi renga heti lo thu tur hi kan nilem lawa ngoi rengin lo thui lang chonin YouTube dan kal kha kan ni ve tareng maya chu thlitu te penam lo chet sak ve tho me ti chon hei MSSB chungchang a hianin enge changtum minister hianin alo soi ve reng ti hi sheda cha kom to khop meya in clear ho tiang soi ho na kan du tok to nga a concerned minister Department of Personnel and Administrative Reforms changtu uke sabda kan so manga soi tu la ti te han soi sela lo so mangu to Deputy Speaker alome dampabial to House Member Pularin Tlua Sailowin a resolution ran punlo Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSB Mizo Thalai Nazong Mek Titana Rin Tlak Le Tangkai Tak Thia Tak Hi Sarkarin Ennon Le Rose Ti Thu Hi Ni Ekan Han Soi Khom Nak Naka Sarkar Tutluk Na Chuan Tun February ni som paruka hian ati felngai zong lo ti fel ni sela February ni som ni pakua chuchukar le ninga nia thia pem ni sela MPSC a lupui ni sela ti kha ania ani hian thia ta khi aron tia a resolution po hi literally chuan alani lo deu leka chu kan soi fe du masani lekan ngai thak ta kang khan cabinet committee in MSSB din tura arel kha zone ni so sang ni som pakwa ani tin notification at suwa ka zone ni som pakwa sang ni som pakwa niya tin chairman tur kha han zong trana til magde umayom chu all India service te tin central civil service te deal to anom nual ani chung ho zinga chuan ruling party advisor kha chairman atan antling nol khotmaya chu mizo mi puite thin phut voi khatna ni photane he MSSB hian mizo mi puite thina ti phu jing khop mai adot le chuan March ni som thum sang ni som nia han function trana MPSC nen file an hanin chu phot maya sarkar lamen file intendant tur asiam mu mallo ani ome file then khat chu anin chuwa then khat anin non boka chumia wang chuan nalak lak lo po kha enge mo chen chu akhai ilak le ani kha kan la khe o me chu chuan
thalai te thina ti phule ni dot le chuan na han thok ta nuala akuma hun bi chai soilovila RTI zona mi puishia ta alo langa chuta chuan MSSB na alak don hian politician te anron in rolem ti zona a oma chumi chu a thok tu ten an chan na chuan in role ti ni tlatani chuan thalai te thina ti phun sale khop mai Deputy Speaker, adot le chuan for clarification tan kan dulak chu kha zo na pok kan mua ma se enge result an ti kha political party khoi tang pon ti se result eng ma ti dang lam lo ti kha a chang na om kha a chan na chu Kita kenin point of clarification soi fi ngai na turam donin ka ria puchan hi ma kha chuanin aron clarify chave thau maya ti chuan ki tunlai boina ber MSS B kan ti tero khami ni lo zok triple R ron lang don ta ni le ngai thlang o zona hi iphalna in kan chiar chua kanga pangana zona pangana MSSB din ani nuwa Sarkar hathok tur group B la kan in thunei tu sang minister MLA le sarkar official dangin an tu sakzong la tura zia sakemo tongka emwa soi puina omem omani chuan xerox copy ti hemin pela ti khani a chana zo khe poimo lai chu ni MSSB din ani nuwa sarkar hathok ale sarkar hathok tur group B non ge la kan in thunei tu sang atanga tongka soi pui chang soi line Deputy Speaker an ni ma sela soi sakawanga thling lo ti tin tu clarification ne nei kalne to ronin rom ranom affair nova chu wang chuan he Deputy Speaker an soi hu soi sakawanga tu man clarification ni to Deputy Speaker sia atilangani point of clarification ni to pel dei to Deputy Speaker an beng cheng noi lu tu ka karon chong ve thei hlene mo kan ngak dai te phoda kita hian point of clarification enge omzia ti khani tani point of clarification kan ti chuanin tuna hian pusap danga khianin minister anin rolem ti channa o ti kha anon clarify ngai tani khi ani lo nge ye ti chungchang hanon fia kha ngai tani purabat ro moi kha chuanin zona dang enge niang khami chungchang hana kalta dei ning ka ria tin a clarification taka pokhani kherlawa kha aron soi boy version shimning ka setin heta putete mar khanin pu deputy speaker an soi huna oma kata hanan soi to lova aron ti kha dik che heta du to ka soi da hunan nei to chuti lai kara mi thu soi lo ti boyang zonga anon kho sa hi chu moi lo thin khop mai tin hemi video ka riak ma che hianin pu do ma thu soi ka ri ka tu na pu sap danga soi che ke pu do ma ke na ron soi le tu ma khiran nial ngam lo mo le point of clarification ron pengam ponom lo chu chuanin thila te chiang mai in ka ria asoi tu zir khianin ngam lo big pon lo nei poni mai themo in poni se kan ngai thla chun zomang MSSB hi ya triple han ti hianin kan lo zade utte pon yange MSSB hi MPSC in akeni nalatu kan nia constitutional body kan nia amaro kan in dailo mayamin puitu tur subordinate body kan mamo tini se angai thiam omane amaro chumi nalatu pa ngain anin dailo thu pon soilova
an mani puitu tur body dang ruat rot na pon ne heklova amai ro chu political body yatanga puitu tur ruat an ni hi a lo thonum hrim ane chu wangin MPSC initiative chu ni se apomom khopang amai ro chu MPSC point trula ti lo ngoi political pressure wanga he body hi executive body na din executive body na du huna ati dang lam thei thalai te career in nga na ta na body siam hi ram tan le thalai te dan a him lo ane sen so chung chang ni chi na khan member zom tak ten soya staff lo cheng nuai kwa sing ruk sang khat zanga som kwa panga ani ye ti soiri ko ma dika ten vehicle le maintenance satan nuai khat sing li sang khat zathum se na ni boka ti chuan he MSSB ani awa a oma wang hian thatina kan sen so chu cheng nuai som pakhat le sang ni zaria som kwa panga ani a hei hi sarkar masatan khan engma lo ani mai thei sarkar thar chenga takngial po nuchia lo sarkar tan chuan thatina sen so ta na lian mane kum khat chunga sen so phei chu noi za som thum pa ni lai ani ya heti za than sef hi he sarkar thar tan hi chon thil lu takane tuna hian ale khapuan le lam ol takngial po hi kan ot ngoya ti hian ale lam ola kan ronin buat sai shamania kan chief minister po in mania min en tir to kha chu wangen he MSSB hian thatin tho trul lem lo thokin a om lo po kan tho thei reng kan sarkar ina a tho thei reng thokin thatin nuai som pakhatalo seng ral thin ania chu wangin sumdin mun ngai tua po hian he bo thi chu lo chol ri sela constitutional body reng hi ti chak ila ti in he sarkar thar hian he ngai dan hi alo siam ta ani a tin staff te enge mazat anoma an zawai de uthoin department a DPNR nuemi ten ni a ti chuan MPSC hian trula tia piang a choma ten an lu na tur post te po tlem siam danglam a oma lung oi taka an lu khom theina turen post po siam rem vek ani to a ti chuan MPSC na momolo staff te ro chu an department a an kir le mai tur ti ani a ti chuan sen so pa ngai reng thokin sarkar office lam alo in dai sot don ti na ni a MPSC alo in dai sot don ti na ni bokane china kan ngai thla kang khan thalai te hi zo tangu bot niam jok lak ningen du bot sang jok lak chu ni mai chu wangen kan motion vena lo lut sarkarin ennon le ro se he MSSB thia thu hi ti hi chu ennon chi zia zam ani lova opposition lampo hian thia thuai ro tin minnor jok tura kan ngai hial ane ti chuan atir phatatanga Mizoram mipuite lau thon nuwa lau thon lo lang te awang khan he MSSB hi he sarkar thar hian
atil lawin a om thei hi a an na tho zong te hi MPSC nuaya mumal takina tho thei vekani e ti a hriat chian em awangin thia hi lo rot ta ani a chu wangin voina kan motion soi ho sarkarin ngai to non le ro se ti hi chu thil tul lo ani awangin apulu tu hianin withdraw le turin pu deputy speaker kan ngen zo kan ni kalome Concerned department chang tu minister yan ron soi zo chi ania a fia thavio mektin a thu soi tam tak jinga kalo notice pakhada chu MPSC khan mamo anin timi alo khati hun lai khan ma se mamo anin tilo chung kha an ma ani tangin body rang wala pengin minister te poina thu an nei theina tur body a kha an din rang ta ni chu om je chu tizo han kan soi fia tanga party masa sarkar masa khanin MPSC thuam that ai chuan an thalo mai tia heta an thalo na chuan lama mangamo pol sang lo wadin ti tiang an mani support din chuni thoma se khamianga function tira sarkari na involvement na event du kha ang tariau mai ni chu mitam tak thu sei ka ngai thaka tang khenin a chiang veu nin ka ria eng po chuni se nimina an thu chai hi chu topic khel lo tak mai an sarkar tira poa lo ni hat sa khania ma se hei emotion ero chu atlang ta lo chu nia he thil hian thil tha thlenang em ti chu kan la hre mai tur angai la amaro chu ZPM party hianin chan le awang tha tak nei lo chuanin he bira hi he emotion a hi mo an nial kal ringon thi ka ring lo ni chu chan le awang tha tak chu nei nge in ka ring chu thalai na zong mek te tan hian a tha ange thalawang ti chu kan la hre chho zelang chu khati zong khatun tum video chu ni phot te se